Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kalampong ilaka jong ke Shillong Premier League, kebelalong hak handretrik mentau benai risau arja kapra. Kala sakhi ke jengesa Shipoint hapadeng ke jekon jong ke Rangdajied bat ke Langsning. Hakani ke jekon ke baitanat bah bat ke baya biang bor. Kini ki arkan hon kim sim nala setia ban penki ya kerja. Bat ke jekon kelakut no hapadeng ke jekat dan no lanot. Bat hap ban yasam no Shipoint. Good. Oh, back on the left. Kaken hon ilaka jong kanong omlong kala pelem no da argol lakaway ya kaken hon na maukar hak lempung ilaka football jong ka second division kabala pelong da ka Shillong Sports Association Hamadan Pulo Shillong kabala long hakan retrek mentau benai risau araja katpra ya ki gol na kabenta kaken hon nong omlong layo thap dau Anthony Kharkongor ubala thap hak minit ka bar pesan bat ka way pat kadai kabala thap dau bi nong neng ubala thap hak minit ka ba prap kundai kat baya ka sigol na kabenta ka kanhon ila kai na mau kharpan layo thap do Mickey Stone wa lang ubala thap yakini ka gol hak minit ka ba saupo